Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Hakwe ni kijing jabas ngotrim we Samla pedang kumbar pun ne hapo lai post nam karta negashnong Mawlyntriang plasha Ryndang hakayeng bagi dang shushna kubampat dep manchna perkebampat dan basa kat kum kijing thu usoda kashnong Mawlyntriang ulong bakadai kumba hakapor sanmen step hakan rutri unai lur arajar posan ulayo eko phone call no president ka VDP banwan chanong klaus CHC badan women south badu basha Ryndang usar dalai thuru bakat kum gejing thu ki bahayeng unu Samla lom bade hakapor kumbalai bejimen step jangkan dutri unai lur arajar pausan ba unu Samla basha Ryndang uluan mere syayeng ki bahayeng bentit jingkhang berhading kene lapin kit no yu shanong klaus CHC banyo ikjing Sumar bat kamadin lapin kit no Nazareth hospital bat mentau don ICU usor daw lakin tui ki bor jong kaan bikin shimkia ban labdin yu bale ya kan ka kam sneu bar lakin turu ba unu bale ya kan ka kam runar unsngu bha banwan IT no hi yaladi halo ka jingja ki pulit klahir sakati ka shnong bar ka jaka ban pinlong ya ka jing tokit bat na logi pulit lawan hiru ka forensic crime scene unit bar ka MLP K9 i kalau ni aku puasan bijim step ngasui ko ke ni phone na kalian jui presiden juga VDP on one wood sini sebuah hospital on kerja ini itu bang kalau don kerja yang mensau ya Ryndang ke uni bopang ru ai ke sebuah hospital di itai jing tip iba ni kong iba ngayo sitem marsempoi mangai po hospital tu uskat ring ya lelang di tu ko ambulans kalambi no marba imat kala khnos sekali ga jing misa tikilakit na sebuah Nazareth hospital hadir bagi usul mentah but mentah kilias na ni don cikerman bagi usi kedua aku lagi cingirap kan kita lagi dijemput apa ngayo jitem di hadir bagi lewan hang ni kini kecekak kalau gajia di ngasutu ba nakaliang jong gayeng ki ong ba hakipor lifestyle ai buan tiet jingkhang ula dap dak senam kan Ryndang te nakalian joki from the Islam kit bu hospital te nakalian jong ai itai banga la betep kan hadum ta kani ke yeng jong ni ba sha ja kum di kan u ka tang jong ke bun su do nang kani ke yeng ke ba u dong sina u ta ka yeng ke bagi ju sa be hi ke de stisha kapsulok bahas deh, kita ketika yang kebaikan lah, kani kinuan sah sini kita kecil berkat kecuali, hadung tahi kerang sah kuni pada hadung tahi 4 lap kesai engas kat kaba ngalak besutu nomor ba, uni unong le rimat mas sedap kini kami ngatrai wah pet no nomor ba hadung tahi kami nak liang jong senang. Balar ada unu sumpah berunuan bersama dari kanji kat kali kecingcia kepala penolong kecing semua berkerau senang kerau kepala penolong sisa kecing tak dong berkerau kontam ini kini ket kam senang bat ngasim ru kini kepor ba ngara kerpat kepor juga an baik kini lihat kini kam kini trace sistem kepala angin nak liang juga senang ini trace sistem kepala nomor ba aku kini kecingcia kini menteri pemancia senang tahu ini kini kecingcia imat hadin bakal adab jahnya ini beliau bersudor lek ben pet bermarik bersaya ke uklam lek kata kayeng ke usah lek kendok yeng kayeng jong ki bayalan seprar kini itu ke kata bayar seprar kini hadin bakal snow ya tak kecing kendar ke bawah kamong herba ki buat bat nahaba kalap ukram like keren sudah haba kalap ini kayeng keren film isu sukudo ba daga ketiba kadon kecing ke kudo ba kesan ke ding pangseni kecing dia ke imat kini ka jing i jung kini ka para jung i ba ong ba kalau bisa kai ba kini ka Ryndang imat i kum kalau dekot lo
thì program isu thì cũng tay và họ đi cái bài yang bahasa nama dia long Sumar lang tu dia lah pengkit no ada kali jung bahaya ni setis buat Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jong ki pat ba nong bam nong di pat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arajar henriu link ba ka section lai phoi iwe kam de ka ba e ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website foscus.fssai.gov.in da ka ba pi hap an upload ru tegi kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban letbet chak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India